Ane ne ke kamplang-kamplangin. Nah, ne ke kosong-kosong. Adi rambut kiri. Kita masih ceneng bagus tur muka. Nah kadang pelih bahan aji melaksana nih malu. Mulut wah saja. Aji ane ngarupa ke Yastra Semar. Ini supaya Loh manik memang Yastra Semar. Luk aji nang mungkir. Aji mata mau ngajak untuk manik. Biagong. Sudahnya dia sing teman madu sing terima dia kene ang Biagong. Aji, pokoknya tiang ten terima ngelah bebek kualan kene Aji. Hes. Iloh manik ngame Yastra Semar. Yastra Semar tenan subuh bangkang kai di tengah selantang jalan ngeken nyai. Kejelunan tutur. Yastra Semar subuh potong kai bawang nih, subuh bangke. Sudah tiang sing terima madu angge sing terima. Barang tiang ada kedum. Deh. Nas, sok semayang pesannya Adina Adi. Bu ini beli ini deh. Apa ini dayang Adi jadi nerima buat nih luk manik. Nah angon iya madu. Bu ini pergi dia beli ini apa ngadi memadu nyawan. Deh, di luar bungot beli. Sudah tiang sing terima madu angge beli Biagong. Kedinang yang ngalang kedinang. Elinga ngatur dijangi sani sampun niwat dalam Biagong. Paling mau cokor riwe, kurang sang dulu berdua rami. Dimakin sangkan paling mau cokor riwe sampun menenang sentana. Sampunan lali atur dijangi sani sampun niwat dalam Biagong. Lalu, udah sudah dawanang. Saja anak ibu telah beli terkenal anak ibu kendor. Yang apuno ke kene nih olah-olahan jelema tenenan. Aji cicing ke kene. Biagong. Yan terus beli lagi madu ang tiang. Depin ba tiang? Uliang tiang, alian surat bakal, alian surat sasyang, uliang. Sering main mulai meneng. Aji, memang kita jangan pamit Aji. Adi, terang degiri. Ubiang adi dari keketu dan malu adeng-adeng. Buine anak Yastra Semar. Ane udah beli. Ngalih pustaka kali musadanin tuh. Jalan janian tiang malu tekane Yastra Semar. Nah, sing sakit ade paicuan kawi. Apa nyidayang kali musadane mewali buin. Ane lakar negdegang panegara kali ngesarine ketu masih Sriwidarine tuh ketu adi. Nah pinakin malu raos beli tuh ketu adi. Nyomana tuh Semare. Tinggalin mimi man. Lo manik. Kau jadi ngadu-adu dini? Dasar lemari tenan ngadu-adu rumah tangga orang. Tadi lah sini ngalahin mimi man. Jadi ini yang telah yang mati. Aku jadi daden mimi. Bekan. Adi. Adi rang degiri. Adang-adang malu Adi. Udah sangat Adi nyikse loh manik Adi. Kalian cicingnya tenan nih muat apel polone. Pelang lo kan bapete. Sampun ang paling mau cokor riwe lali nih sekian ada Biagong. Loh. Nah, buat kepelian beli ini aneh malu. Matemuang kamu ngajak anak ibu keluh. Nah, subanang jalan pada aksama yang tuluh. Bu ini jani jalan teh. Acepang pianak luwe pianak beli ini Yastra Semar. Apa nge sadia nyidayang mikolihang pustaka kali musadane mai kapuri tuh ketulu. Bener ya kau jadi rambut. Nekangkan unduk kene, segede mental. Kalian cakap unduk kene. Udah sening. Betul sebab mimi nganjang ragan seningin. Wina mimi sakit di neneng. Apa kepelian mimi nih seneng? Aksa mangjang. Kasep yang nakai bukan. Yang ranang memenepin sakit aja. Uli di jam jalan seningin rani mana sening tekai rangan di buku mimi nih. Makan cicing makan aduk gegendong cai makan. Woi,
buan nengok cicingnya Yasna Semara. Malah subung orang bangkang, buan nengok. Subuh mati anget kening nih. Eh. Kening. Kang dengiri. Badak galak. Makarana mai kai tangkil bin Urian. Unen kai lakar ngat ngepet jiwan ibani. Kengkan ngepet. Udah macam-macam cai nah. Puridenan kaya nih kuasa. Imaluan cai basikse amun tuh suaranya megedi. Muen degen-degen dekemai. Bon ibu nyaksin kai suara ngarang sakit adik kena kai ini. Itu makanya kai ngelah acuan lakar mungal bang ibani. Liagung. Tentukan sikap Liagung. Ratu Dewa Agung. Elingan Ratu Dewa Agung Haji. Ratu Agung Haji. Puniki putra paling ngocokori dewa. Astra Semara Elingan. Betul. Titiang. Itu masih cai mendal. Menggengkin pejalan cai ini utus sekolah. Nyaratang ane buat pustaka Kalimusadani itu tenan. Apa ke? Nyidayang cai mikuli yang pustaka Kalimusadani itu tenan betul. Aidi Ratu Agung. Moleh titiang sareng putran paling ngocokori dewa. Mikolihan titiang puniki nanti. Oh makan dong, makan pajak. Pajak ben. Ongah berarti kena ibane. Asal Semara, menkengken. Jadi buat ngalih pustaka di totonan Mersida Jaya. Menbakat main kayak Kai bang idang Ide. maksud lakar ngengken ibu. Ayo bang Ide. Tur muka ibu-ibu celeng. Aish. Apa kita cai kagak bos pipis lagi. Tipis. Ada udah Jadi lah. mulai tipis ya. Bungut ibane. Biagong. Pilih satu di antara dua. Dan dia keraknya kenang. Dan dia kar piara. Lu mana? Dari tiari. Yang mana? Hai, mental. Ngengken cai dor muka ibu procot. Yang nangdok ini kita nanti cari. Begitu. Iloh ma. Iloh ma. Irang degi. Tuse. Bakter. Ampura dijar doang. Cokori dewa ngutus sekian titiang. Ngerarah usah ke Kalimusadi. Uniki sampun persida untuk titiang aturang. Semalik sampun titiang metemu sarang putran cokori sangat memiliki hari Jakarta Sriwedari. Uniki dia semua. Sampun masih bayar sarang titiang gelem lah. Mang sarang titiang biar belakang. Oh cai artinya lakar mekunan gitu. Lakar mekunan kayak yang nyari semua lakar ngengken ibu. Biagong. Piara beli nih. Keren piara beli nih lah calonnya Sukmawati. Tapi Haji. Ning. Tarik. Mungkin demun gang. Berapa Haji? Hah? Tadi menep? Cenang bagus durmuke. Nah dan malu adang-adang. Nejani aji lah karing hitungin nunduk kita nenanan. Setia Damai Channel. Cenang bagus Astra Semara. Saja idewa wah aji ane ngarupake ragani dewane. Tur maning idewa nyidayang ngawaliang pustaka Kalimusadani ini ngaji mai kaling ngesari. Kuine dewa nyidayang matemu masih ngajak misalnya dewane Dewi Sukmawati. Nah, ane jani wit sangkaning pertemuan widi. Dumadak abangat tumus pertemuan di dewane ngajak adene dewane Sukmawati. Ini bagus. Nawakan tiang aja. Karena bangkin di tiang lunas dengan. Mana di tiang Mersida yang bisa ngayen tiang Semara. Malam Mersida yang bisa ngadapin tiang. Bunceng sarang tiang Semara. Banget tiang Semara. Adir yang negeri itu masih ceneng dur muke. Ibusan idewa mau pengidian dekin ngaji apang idewa nganten ngajak misalnya dewane Sukmawati. Sawireh ne ada pustaka Kalimusadani kenengan. Pilih jani encen ada pustaka Kalimusada ketekene idewa nganten ngajak misalnya dewane Sukmawati. Haji. Yang mana sijang bekedang Haji. Sijang pangpayung nganten. Pustaka tiang apa bakat Haji. Ning, kekewan ning. Amun sing bakat Sukmawati, meme dia bakal ngowang, memek kang ngowang ning. Nah, mari cocok. Odi meme kuning kangwang. Yang kenang nyangkutin meme. Sing subo aduh. Haji,
Kecene dijang kejang pun icen, ada semaruk utang, pulangnya pangbangke di selang jalan. Ceneng bagus tur muka. Usung dadadi kitu ide wong ngaraos. Yan prade kitu ide wong ngaraos. Aji sing bisa ngawaras pesan anak tuh adanya. Lain tekan Yastra Semarang, usung ada nyidayang ngawaliang pustaka dia mana. Itu mekerana aji. Asih tekan Yastra Semarang. Cututnya ane jani pilihin. Encana dari Sukmawati tekan pustaka kali besadane dengan. Dormuka. Jai nage nyaratang kelimo sadane. Jai tu sing buidi tawang. Apa nule numites jai subo gede katin kok jai ne. Jadi nage nguasang kelimo sadane nden malu. Jai subo sing kawang dewa jai. Ay, sing kangwang dewa mencai kangwang apa cai? Jai kawang betara. Kelewaran bolone. Ay. Ali musadane tunan cai nage ngambal lah. Pangegen. Yang kenal bolone mental macam-macam. Oi benal ya sila cicing aja oke. Morot tadi gimana mai benal. Mental. Jadi ini cek lindang bungut. Kayak ini kuasa dini. Betawang cai nagali tres-tesan cai. Rangda giri, rangda raksaso. Giri alas. Pantas ibu sing ngoyong di puri. Pantas ibu ngoyong di alas gini. Waduh. Kaine. Ui jegek, potongan bungut meme di bani, cara jajabu. Potongan bungut tidur buku, cara ketungan. Cai dua nyajar dan timpal. Cai sekasana buat cai ini. Cai jaran. Rangda giri, dermuke. Dia suna kengken kedah ibala karang wasang, pusaka kalimo sare tenenan. Kai sing jelakar lagi, sautaning kai nuiwang tenenan nganti dasan ngemasin mati kai nyatang pusaka tenenan tawang ibu. In saji besarap nah centokang perusahaan ngajak kai malu dini. Oh, ini jani. Saya perlu metane ngajak kai. Beres. Hai. Penonton diam. Buktiang jani idul mugo ngelawan cicingnya Yastra Semarang. Bangke Yastra Semarang jani. Neng. Batas nyok empok kering empok batas nih. Unggal bang nih. Mama nasi Adik. mareng. Ini jalan menggedan anggeran nih dulu kok lawan neng. Lawan. Meme ini kan lawan terus panan itu lawan. Adik, Panaknya lawan. Ini neng. Beres ang diam. adik dia Sukmawati. Jalan neng jalan. In tua hunduk ini lah karang beli ngemasin mati adik. Neng lautang. Lautang. Adik. Lautang ibu dalam kasar ibu. Ingat tang adik. Jalan malah apang barang ki adik ingat kering supaya ngajak beli. In tua hunduk ini nah ning ranang belakang ngemasin mati. Belinya adik lah karang antosang ada di kedituan adik. Ingat tang adik. Ya man. Lautang suki. Ya men. Sedih ben cai mau itu sebuah aduan ko isan cai ni. Ni kengkel sih unduki tenenan jadi begini dah ini. Neng lawan. Beres yang. Lawan dadang nyaman. Mental. Uji gustin cai ni. Yang. Bongbong tiang bongbong. Lautang. Belinggain bungut tidur muka belinggain. Woi cai. Lo mana? Jangan lawan irang negeri. Ah beli gede. Nah lautang. Cai bani dengan cakar maut ha. Cakar maut tenenan momplok matan cai. Lemanik. Nyai bani kan Depok. Ibu jalan lama kasar ngengken kai takut. Bani nyai. Ayo tulak mati, cai, pesu akibat cai ni. Mai kai aduang silang cicing ngajak awak. Dulu ke nunglah bani bu. Tulung biang. Neng tulungin Nunglah Neng. bani. Tulungin Neng. Hah? Liduna Neng. Ibu nya tulung buat kering memen di bani. Padul. Laudang. Sing bungannya bungan di bani. Biang, tulungin, odoh. Neng. Alis selamatin Neng. Dikeker mana ya tuh? Playbang mana playbang. Bang. Muka cuma ni kilinin aja di deron. Weh. Kilinin cuma. Pan. Adi, orang negeri itu masih ceneng bagus turmuka. Kan raos aji nih itu nih. Dewa Megarengan ngajak nyama, masih Dewa Bengkung. Itu masih adi orang negeri. Suk semayang pesanyet adi nih memadu ngajak
Ieu ni Lukmanek masih kadi bengkung jani kekini ransang tepukin. Nyen akan kedekin sing ki anak ibu kadi kitu masih anak ibu beli. Aneukeun marwadi keun. Neng, amun kita tutang neng munyen aja nih neng. Meme takut meme jerih juk mekeokan meme neng mekeokan meme neng. Takut meme neng. Biang takut masih biang. Nyakang wani biang nyakang ali selamatin. Ali amani biang. Sino bagus dah muka. Ayo titiang Haji. Sutradara jani Haji. Ini sebenarnya dewa. Tepang supaya astra semara. Apa ngaya mat muang arma ngajak ada teh Dewi Sukmawati. Buina astra semara alakaren abang ngisi panegarane di Sriwidari. Masuk Serahan Haji kekening astra semara. Di dewa di Kalingasari ngajak yang dewan. Buina pustaka Kalimusadar ini dewa lah karena nanti kuat ken yang itu bahan aja sing apa ki dewa terima sekarang sautin melurus tadi Nah, kita je kita neng nyakang neng bebani neng. Nyakang nong bebani. Pustaka nih juang buang jangan ten. Nah, amun sering iseng juk memek dan alih. nah jadi lamun subi dewa nya ingetang raos aja deh karena dewa menyama sedarah tu adana maka teh habis sih ingetang di dewa aja dengan ngupake Prabu Danendra dengan ngupake Yastra Semara masih aja dengan ngupake ingetang dewa nyen magedengan ngajak nyama pusing tadi Ayo titiang saireng Haji. Biagong, ada nih yang hitungan main abisir Biagong. Nih untuk sirpan beli nih. Ingetang, si tiangnya pang selai, si lumanika cepok. buat entah deh subadi sumang saya di belilah keren bising itu mang waktu tuh gitu adi Ayo neng neng, kita je konek kita. Ayo. betul kengkeng kau di rang dagiri di tua cepot ini pang selai bukan di biulan bokongannya ya woi kos nih ngonyang waktu nih Dong waktu nih nak itu. lu mana pang selai di ini main jot-jotan Sing aneh abulan. Sing rang dagir ini pang selain. bener sih jangan awa itu ya ane awa itu di semutan bokongan betul ya nah ane jani tautang subuh iringang pianak lai ceneng ya di Semarang kamu ke Sriwidari itu cai tukang bakting cai di keneng pianak lai ya di Semarang ajak masih tuh memene Lukmanek Rabi Mulai begitu Oh, ilo manik taler sarang titiang. nah ajak ya ke Sriwidari Ayo. Yang gelah lah kerana itu malu buat pengguncingannya ya ceneng di Semarang ini di Kalingasari Angge. ane buin telon jani gelah lah kerana deket ke Sriwidari Ayo. Ya nasa punike titiang mata sairing atuh. Adi, negane ada sing sebenarnya ros ajen beli itu Prabu Danendra ane kuasa menjane jagat Sriwidari wah ragan beli ngajak dewe adnya Aja beli. Yang masih gitu ngacepan aku tuh beli apa beli besar beli ada kan. Jangan yang meninggal. Ya jadi barang-barang aja pulang. Adi jalan adi jalan tinggi puput mantah mau nikit yang iring
Abdi kumilading wiyang ang kasatanya Atan samura amade